với nãy hiện hey cuối thêm lem hệ Lawmna anh mang duy đồ này nhỉ hil ti thang lâu ti taka kan ti pel pheng phung maya father telan chung cha nga te po thu lo in mulo deu te oma in mi she thiam na kan di la ti ngai na chuang lova roi te kan la the don thova chu wangin lung lo wa min lo lak sak lo sam turin kan in ngen mol mol ani kan hun ti amangin in Lawmna thu min choi sak tur hian kan parish priest Father Roman Maskaren has ania maro chu kan soi to ang khan ani hit dam lo deuh thut maya arangin phailama thok thla a Christmas ma lok khan chu wangin helaya a hova kan lo ruam man vek to ani na a ordination program po hi mintel pui leithei talova apoi kan ti em ani chung ko ai o thu soi kan kom ha saberange tiro tiang chona fel fayang chung ko ai o thu soi pu sangji ka Father Robert Malsawmtluanga pa ania pu e sangji ka ania at thilmoi lawan ni lawanga ron kal chungin e ti hi albat ti na kha ani ve rat tani kha du le man han soi fi asela eng wanga e ni taringot nge ni ti te po khamo pu e sangji ka hello som te ang kut lo beng dur te ang anh vai chung ạ phát triển những lòng thú một xe các trong hier phía lâu mấy thiệt mình là sẽ thiệt đó nhiều ya kan dia ga deu nel no la ama saberin vai ni min foi teng tu patian ne na lom thu kan saya apa pa Yesus Krista min pek mai du tok laven panamal somna papa pathum zinga pakhat atan min san than sak pan thian chunga kalom tak rit ani most reverend Stephen Rodluanga Bishop of Aizo chunga lom thu ka sai buka Society of Jesus Kohima region chunga lom thu ka sai buka he hun kan man natura in buat saina nasataka malatu Paris Peace Saint Joseph the Worker Church le Ordination Subcommittee le ko ran ring tu mi puite zong ta chunga lom thu ka saya state hang tanga local father te bishop te le brother te le Mizoram mun hang tanga father le bishop sister brother local te le mi pui mun hang tanga local te chunga lom thu ka soi du boka kan soi mai hau lo tu tatuan ram min pan santa api le pu peterka pa le athung ta jong chunga lom thu ka soi boka boila kan then theina turana sataka min tong ta sak tu le thil min pe le te le thil min pek min patu jong ta chunga lom thu ka soya pathianin ale tam taken mal som se ti ka tong tai na ni tin ato bera chuan ato beratan voini tana thale jung sum le pai seng tu jong chunga thin lung taken lom thu ka soya pathian ne na lom thu soina ruai min kil pui nge turin so sin ka so min ka ngen tak chu ni ka ro me aru kin min shil thawan ni chin khan nakina an om lo huna kan soidon ni an ho huna mo albat sangji ka ni dan vela kha chu mai ngai thak te nuam lo pal ve the zaipol ka mechepol zaipol kan scholarship Catholic mechepol zaipol zai turin kan so manga an ni hi soi to ang khan an in buat sai na rei to viava an thiam lo chu thu thana ni a an in buat sai na sa em ani father tan hian mo big takin chu wangin be sei in lo ti sang lu tuk lo ani po in an zirakha an zirna sat na zo ka kha min lu sakha apoi mo kan ti khop mai mechepol zaipol zai turin lo so mang u
I wasn't there. I wasn't here for quite some time, for about 1 minute, because I was conducting the choir from the back. A time ngan la thei thei lawa. Kan han zir china. A hun kan la dik thei si lo. Ka lo vai mai do ne te so ta tang so. Sound control na tang khang ka lo vai char chara. Sol fa vai tu le zai polte in hlat chum berani mai thei ni. Kan ril ru chu in po fu. Kai ma ni kha kan in hlat mai mai mo. Tun lai chod in hlat te po hi in nai deu deu om hi thei thowa. Phone a te mi kan bia bolami te belawin hlat deu mi kan beda izel thau boka. Bolami te be mi asilawin mo. So wangin communication tha hian communication hi ati chia ni. Ti wel duai la. I'm very sorry to say that there are some inconveniences regarding the lunch. There were some like miscommunication between here and there and there and there. These shows are in expertise, because we have organized an ordination only once here in a parish. That was in 2011, 6 years ago. And this is our second time. Third time coming, we will be an experts. Yes, yes. We have the third one coming up maybe around 2030. Hopefully, yes, hopefully. Holy Cross, we have a seminarian. So wangin base na tinung zelang. Zai Paul kan thiam mani. Kan parish priest chuak ta oma. Mi zong zong hi la sheveka. Thil zong zong kan chak Lawmna zong zong te hi sheveka. Kan weakness te zong zong hi sheveka chu wangin Father biaka. Father Roman ai o turin. Ke ma thu in ka som mai te ang in Lawmna thu min soi sak tu khan mo. Mani lo ka chuak ani thau boka. I Lawmna te ang Father biaka. Our former parish priest. He left only about 1 year back. He knows the parish quite well, very well. So in place of Father Roman, who is not here, we request Father Biaka to deliver a welcome address. It is indeed a surprise and shocking invitation extended to me. Anyway, I have to oblige, because the ordinandi is well known to me right from his childhood. Okay, I was here as a brother, doing regency in 1985. At the time, he was quite young, and from there, I'm quite acquainted with his, even with his family. Even if requested, I think I deserve also. Hey, kan Father, dutak Father Robert Malsawmtluanga. He akal tir khachuan besin hanti sang potila atlinga ngemo ti kha kangai tu na khana oma. Amai ro chu hey pathian chuan adu te thang chua ka du te anem ngeta. Voina hian Father dutak kan bishop ina aron soyang khan. Ani chau hi ka be sei tlat maya achan chu aron holiday hian miran tlo thina ke da bishop sausa bishop ina sei chia kha impression ka nei chu ni ai ngai tlon na te tin azol do the na te abulom hi anuam kan titlang ani bishop house mi te po khian chu wang chuanin be sina sang tak nen kan lo thir che ti hilau shiala heta ka lai khan aruna holiday kha Father nem nge na hi begin chunga nei te remangem aron tia ba te idu daning kan tiang idu le heta kala omani chuan idu le pandal kan sanga pui thiamini rim kan duwa inua wang te hen lo be dong ti ka hlawa i chung le khat laina te awang hianin ibe donganga ordination kha ho lam devin kan tling tlang ti khai lo lawange heta hi kan ome ko san committee heta hi ome engkim mitana ti sak vekang che tin ke kalo lo ani poin ko nam huna piang atangin karon la veang chu wangin alom berde jinga mi kani dona wang hian machine na takpo mual pholo turin ngai tlang pathian zara ti in
กันอินท่าข้าอันนัวจวนคิดมาเนี่ยเรากันขันนี่แหละไม่อะอาไม่รอจะให้อาป้าอินป้าเนี่ยทิ้งคบไม่อะเองคิมไม่เซนสูเราตุ้มติดเด้กันเชียดคานฟาราเจมส์เนนโปกินี่ปนิจุกันอีฟเฮดิว่าฟังเวกันหันติตากันทอดเดือฮกฟาราเจมส์เนนเฮกันลาวินก้าวรุรานะกันเนี่ยที่นั่นลาวินอามาราจูกอลสีเฮติยังordinationกูสันนะมาลดอนนี่เราชวนกูสันดินมุนกันเสียชื่อวางชวนฟาราเจมส์เทตบอินอีลาวินริงังโอตีข้าordination มากุมนี่กัลตากันเราตีดุนดานพอนี่พอนี่เสียให้กูสันนะกูสันปุยลิงอัดชุดดานะชวนฟาตซีงปุยเทียมเองจัดเงชวกตัวฟาตซีงจังอินซิสเตอร์เองจัดเงชวกตัวที่ข้าอัตเตฟุงเนี่ยวางินกอลสีปาริชอัจังบิกตะเกินตุนะปาริชอัจังปุยเทียมทัดตักปันนี่กันนั่นในตาเต้ซิสเตอร์เองมุจัดกันนั่นในตาเต้ brother มันฟอด brother ปักขัดกันนั่นในตาเต้เฮงจังริงอดโปเฮียนกอลสีเซนจูเซฟดาวกันปาริชฮีปาริสปุยติกันในตีฮีเกจวนอลังชวกเล่นกักเรียชื่อวางินปาริสพีสเล่ริงตูมีปุยซองเตวันนี้เราหม่อมตักเล่ที่หม่อมตักเฮียนเฮตียงโหลดลินนับประเทศนักคุมตีจัววางเฮียนกลมปุยลุตุกจัวอินสวายินประเทศนินมัลสอมจวินเวงหิมเทวจัวเราเสกลมเมกันลมไหมพระดาเบียกันลมตักเซตนี่เวลาเฮียนordination ฟังตัวเฮียนบิ๊กตะกินเฮ้ฟาดรบตาดีกันในมินิสทรีมันนะมันก็เลยอาจารย์อินอันนั้นก็เนี่ยมังเรื่องวิวชัดชันเห็นฟัวทุกินตะขานบาสปัตนีบากามาตอร์เตะเองมาจัดเนี่ยนี่จานอาจารย์อินคนละสิปะเกสเฮาส์ซองฮิกันลวกขัดเวกตัวน่ะเห็นมั้ยมันโฟตาฮาร์ขัดเดวเวกกับปาริชขัดเวกกับเซมินารีขัดเวกกับซิสเตอินเอ็มซีเล่เบธานีขัดเวกกับสัร์กิตเฮาส์กันลวกขัดเวกกับSR di guest house kan luak hat vek bokani Shillong atang te juai atang te Loyola Parish Bisnupur te Good Shepherd Parish te St Paul Parish ti te tiang atang khanan ron kal nem ma chu tu ki dakan father bat te zok hena muwa an ron kal kha coordination khan bas pakhat chon local sia ati deu leka policy patainไปปุ้ยเทียมปัจจุบันเนรบาตเวเวนี่อันนิกเนมค่ะบาตเตเวเวนี่บอกอ่ะบัวถ้าครบหมายบาตเตวิดเดสเปกสตีละตอนมีท่านบัวเวเวบอกเสียเลบีนกันละเชนไม่ยังไงเมลันนี่บาตเตบาตเตบีมั้งถึงเดียวเล็กขันกันละเชนไม่ยังไงปุ้ยเทียมลองกัลเตสองเนี่ยนะเห็นให้ชุ่งกว่าเลยก็ทันคอมมิตี้อินทิลเปกมิงไม่อินเปกกันดูส่วนวางินกันอินเช็คกิมเซงเคร์โลไม่เทียกันได้สิช่วงมีเตฮิเล่อกันมีกันเชียดก็เชียดเจียนเตติเตียงที่กันที่พอตังจวนจุมิโซจวน if brother Stephen is there I would like to request him to come over after some time because I will not personally know all the Jesuits we would like to give you a small memento to remember the ordination so I'll be calling out your names with the assistance of brother Stephen if he is there เราเริ่มจางเทนิส่วนเรางตังทุน่ะกันมินเป็กสักตูรินฟาดโรบัตข้าเราเฉาเสละ the younger the junior Robert yes the junior Robert มาเตรียมเห็นการังโกไม่ยังไงอินเสียดันต่อเทียน seniority เลยอีกข้าวเรา no protocol here กันเสียมาสักFather John Zosiama technically Reverend Dr. Father John Zosiamaมินเราเบียบวยลูกค่ะอินได้เราหินนั่นเลยถูกค่ะจีกันอินได้เราว่าเองที่เนี่ยกันตีโดนะหล่อนเตี้ยอินได้เรานั่งไงไม่โซลฟาติตัวจริงกันไว้อย่างรอบปั้นนุ่งลำใจโม่ Father Daniel ฮีหัวฮาร์เดอุเล็กานี่ฮี Father Augustine ทักตู้ขานี่อันแกโซคาเตี้ยเจี๊ย
Father Augustine แกซอกลุยข้าชมวิกันนี่อันนี้สเต้ก็จังเรากันแล้วนี่ Father Gabriel อันนี้พอคนละสิบชูช่วกันตีเฮียนปัดนี่ฮิกันตีเลชีนะ Father Gabriel ไปคนละสิบปีงาเซเลียนเฮ้เซเหล่าหน้าเหรียญนี่อ๋อคนละสิบเหรียญนี่อ๋อช่วงเต้นเปี่ยมตาก็วางกับที่เราออร์เดนไม่ขานี่คนละสิบฝ่าดิกตักโจกันนี่จู่วางินคนละสิบชูช่วงปุยเทียมีปัดทุมันนี่ต่อทีน่ะตุนจังจนง่ายตัวละทาง Father Gabriel เราเซเลียนชักครบไหม Father เบียกับข้าเก่าเลยอันนี้เฮตียงที่กันเก่านมนาไทยหุ่นหินนี่เวียดูกันเก่าเราเก่าเทียนนี่หุ่นหินนี่เวียหนุ่มเร็ว Father Christopher เซลิงจังอินเฮตียงordination เลยหุ่นปอยมอยจน Father จิเลสีอินาอมตีรามาฮิรอนกัลเซลรอยเทน่าจน Father จิเลสักกัลตีร์ไงเรามีที่วุ้ยเจ้านักกัลตีร์เทน่าFather John เราดูสังมามีแต่จังอินนี่รอนกัลละเฮ้ Father Robert เนี่ยเห็นตา Saint John's เวลา in classmate ที่นั่นนี่senior จอกตากุดลุจุกกุดเงาตู้จอกขันนี่มาสัตตาส่วนโรมกัลโตรัวลินเตียง Father กาเลปะlocal เซล่าเรากันเลย seminarian director เขาส่งข้า bishop ป๊อปอินโรมาโกโคมาจุดจวนกันได้สิสตินใจปักขัดันกันละกันได้สิสใจปักนินกัลบีกะเขาเวลปุ่มปุยจังได้สิสจังกัลปักนิยมชุนจุกเอ้มานี่เจ้ากัลปุยปักเขาโชเวตเซ่รัวลีนันนี่จุงไงกันอินสันเด็ดเทโลน้ำหุ่นจังก็ดูด้วยก็ตีไทยหุ่นฮิจูก็ฉัลพัลโลสินชิมเฮดินหุ่นฮิโมมินเลยสักมินตุ้มตาเสก็เสียร์ตัวงตังก็ดูด้วยวันจุกอดอุกรอนอดุมารอนฮัลโหลเล่าไหม Father Andrew เบียกเฟล่าเวลทุ่งอันนี้พวกเราสิปักกันเจนผู้เชฟต่อ Seminary Director เรย์เดลเรานี่ต่อบอกกันนี่Saint Mary's จังอินอันนี้เราSaint Mary'sตัวน่ะ Saint Mary's มั้ง Father Andrew เบียกเฟล่าFather เบียกฮิกันงาขปะนี่กินกันเซมินารีนเต้นหันซิร์โซเลงFather Jamesเตปฮิกันนี่เจ้าดอน James Senior James Juniorเตขันออกมาละไงเซลดอน Father Francis Velil Cathedral Father James สันสวยตัวรามินดูฮิออกมาให้มิจุงซาเห็น Father Francis Velilโซ Father Francis VelilโซFather James สวยก็เชียร์แต่เนี่ยก็ตีนี่เมียเหรอวะ Father Francis ส่วนSenior บัตเตียก็ละ10 zogin politics เคลัง Senior บัตเตียสามังก็ละ10 zogin ติดจัดเต็งเฮ้ยมิโซ Father Gabriel กันติเลง Diploma in อิบเตใจเป็กอันนี้มาคุใจเลยตัว Father Gabriel Father V. Paul เราก็เจี๊ยเฮ้เปียพดละ Father V. Paul is our second senior most priest if I'm not mistaken in the whole diocese second senior most next to Father Arakal tiroปทุมนะGabriel Pinto siปทุมนั่นนี่จู Father Gabriel Pinto ข้าไอซีเนียร์จอกละบดาร์ปูรามีส่วนไม่กันไหนโดนเจียงไม่กันไหนโดนเจียงกันอาจารย์จูกันเช็คคิมเซงบิ๊กหรือว่ามั่วมินเทียมโดนในกันเราไม่ปาลินอมปน nothing intentional Father ตั้นนะ Where is Father ตั้นนะเทงิลิครายมาทลิงอาซิน
cho ye mun le ani po na kina pe mai yang apek thei tho kan tuna lunch ai te po na kina kan pe mai don nia a omrem chang lo chumo chon brother Stephen khan min lo engoro father ne dis kha pe lo me yang local ve tho ro alien big kan siam sakat brother Stephen Jesuit how karon lamang eh. I'll call upon the Jesuits. Father William Pinto. Father Wilfred. Father Wilfred. Yes, God. Father Philip Abraham. Father Gabriel Carluni. Father Jerry Rego. Father Charles D'Souza. Father Charles. Father Gideon. Father Gideon. Father Anand Pereira. Father Villezo George. Father Daza. Father Rajesh Lobo. Father Arul, our regional superior. Father Yanlumo. Father Tarsi. Father Martin. Father Porach. Thank you. Hello. Oh, Hello, Father Tana, look. Father Tana, kan long hak cha. Father Tana, ana dong lai ka mu lo chon kai nok lum don ti ten om. Oh. A senior zokin a pedoni. Ka junior heti verega. Father Gabriel Pinto. Le Father Taibor. Brother Anthony. Oh. Ông tổ vắc đâu. If we miss out anyone, please let us know because there will be someone who we are missing out. No nang makha ngai velom nang makha. Bate kha. Come back. Now I request Father another bate to come over and our bishop in pekwal vel turkhani tamo. The junior bate I will give it to the bishop. Ashan pain kan ti sak talo mai hanga to thowe kan tia. And to the senior bate. Oh. Addo ta kan tile do ni brother te ang ti te khamo. Brother Paul po dai chuan. I now request our regional superior
Father Arul to deliver speech. You may take your time, Father, as you like. I stand before you with a sense of gratitude to God and to you all. Grateful to God for having given us a first Mizo Jesuit among you. Grateful to God for our Right Reverend Stephen, Bishop of Aizawl. 4 years ago, when we had our pastoral council meeting, he stood up and asked me a question. And under what criteria you take candidates from Mizoram to join the Society of Jesus? I was surprised. And then I said, those who would like to join, they come. We don't put any condition. Then he said, but you are not working. I am asking you again and again, you are not sending anybody to come and work. So he went on knocking at my door. Not only my door, my head also. So finally, after talking to Darjeeling province, they have come to work in Lengpui. Thank you so much, Bishop, for inviting us and knocking at our door again and again. That's why we are here, we were placed, we are here. Thank you also for ordaining our brother Robert. Thank you for your constant support and love. Will you please come over to the stage? We like to wrap you with a shawl showing our love and gratitude. So I invite Villaso, Father George Villaso, to come and wrap him with a shawl. We don't have bag to give you. I am grateful to God for Robert's parents, Elizabeth Lalringpui, his mother, Albert Samzika, for having given Robert to the church, as Bishop said, Mother Church, and to our society. Special thanks to his mother Elizabeth. She nurtured him as a mother, nurtured him in faith as Mary nurtured Jesus. Also, special thanks to Robert's grandparents from his mother's side. I heard of their great hospitality from many sisters and fathers. When I told them that I am going for his ordination, Robert's ordination, many had mentioned this. His grandparents were so hospitable for anyone. So therefore, once again, as I thank the Lord for having given Robert to the Mother Church and also to the society, I also like to thank them by wrapping the shawls. Could they come here, your father as well as your mother? You can stand there. You can stand there. Stand there, both of you. I invite Father Rajesh and Dasu, both of them are newly ordained priests. Let us also clap. I am grateful to God for the gift of Robert as a Jesuit and today especially as a priest. In all his ordeals, he kept up his faith. He kept up his serenity and deeply attached to the Lord.
as I read the quotation, Philippians chapter 4:13, what is written on the ordination caption, I can do all things through him who strengthens me. It becomes a reality in his life. Therefore, Robert, be a blessing to all of us in your priestly ministry. Congratulations. Please stand and receive our love and gratitude. Gideon will come and wrap you with a shawl. Both of them will be exchanging their ministry very soon. Not exchanging, but he will enter into his shoes very soon. I am grateful to God for Father Caleb, the director of St. Joseph's Minor Seminary, for having taken up the responsibility of arranging this ordination in the absence of Father Roman Mascarenhas, the parish priest. As we continue to pray for Father Roman's speedy recovery, we are grateful to Father Caleb for his work. Will you please come over to this stage and receive please come over. We thank you for all the work which you have done. Special thanks to Mr. Felix Sankima, the local church leader, Mr. David Tuama, Chairman, Ordination Committee, and all the members of the committee, all the parishioners, and the choir members for your united efforts to make this day a successful one. You have given us 4 brothers to join our society. One is being ordained. 3 more are there. Thank you for sending your sons to us, and send many more, and so that we can also work for the church, and also we can work in other area too. So thank you, and God bless you. Thank you very much, Father Arul. Lo hatil elo kang back in pek angka. Back in pek angka. Father Gabriel kha ko ve thung toang anh ti ko la sip lo riau mai hi fel lo hrim na ron chaw ngai ani chu helai po a thlen na pop kan boi pui ngai lo chu ti kho pa ko la sip chu nia chu wangin a ti ve kha a tul tlat ani Father Jaisilan khan ni china kan lam lain alo thil lo lak lo chu vai tu na om chi a Father Jaisilan from Sipir, then Father Stephen Soma ha mo locally sai ha thalai khom pui pon bike nga taron kal ne sil cha train biking manik bo na tangin biking sai ha theng ron kal kanin thei hil then rem room te hi lomom lama ngai la tun ma chon Father te zong kha kan shevek thina an claim awangin tuna chon thei hil tham zet Father kan lo nei ve ta van lomom tak emo apathian hi thate Father Stani ti kha kan lam mai nia kan hriat chhuah le tak te an nia mai kan la om fovem chon Father Gabriel kan lo me nakina kan ti tir le don chenia I zei riau mai itimi don tlat khating kha thilpek hlan tur hi pol minga lan tur kan om neu thina arei du deuh hleka chu wangin tuna hian kan hun hong taila thain ka sia Father kha lo chho sela apui turin Father James le Father Batte in non kal lenga nang ni tiang vel hin zeya ni thilpek hlan du te khan thil soi du kan nei pon hetai microphone kan chopanga midang nan hlan lain tan kan lo soya ngamo chon kan soi zo kan va hla langa chu kan hnung min ron soi ze lang kha tiang deuh khan hun he lo theng berin tiang lo chho se chong kan thalai te khan lo pui bom bok ta sela until pek lo don kha lo la khom zung thei tur khan Kolasip sen save the worker Paris in
ปุยเทียมทารกันในกันลมปุยอันนี้ติลันตีนานให้ทิลเปกีก็เลยสิปาริสินกันหลานเนี่ย cái này Saint Mary's Isol câu khăn chuan quý thiam thar cái này tur he kan khop maya kan lom em maya nghe kan present ang o kan tia thiếu chỉ sang kan ngày tua ton nuin hết tiếng hi a lo ber ning kan ria chuan chuan hi trang kai ta gam man thina turin Saint Mary's tual chung câu khăn mingin kan present de ngheควรขั้วหัวตัวจะไอตัวกันอมชวนไอหาเทตัวตัวหนักที่ค่ะขันอินเจ็บเละลูกกันไงจนทิ้งสวยดูตัวในเลี้ยมเราก็จนกัลไปเทียนอากาศทางปุ๊บเทเปียกปุ๊บเทหุ่นเฮเราจงนั้นอ๋อ Christ the King Cathedral Parish Pastoral Council Atangin Father Thar Lompuina Kanlane Saint Francis of Assisi Mamit Ko Franten Tilpek Kanlane Diocese Catholic Mizo Isol Diocese Satangin Tilpek Kanlane Cathedral Church we gonna tang le Cathedral Trolipol Cathedral Parish Tangin Catholic Mizo Saint Mary's Branch Satangin Catholic Mizo Cathedral Parish Satangin Saint John Church Muthi Atangin Kanlane Reverend Father Robert Malsawmtluanga Satuan Pui Thiam Lil Krista Nungzuya Pui Thiam Thiang Hima December ni somni Priat Sang Hi Som Pasari Ningania Saint Joseph the Worker Church Kolosipa Nimhe Ilonita Hi Kanlom Pui Takzit Atse Pathian Rong Ibozel Konga Dusak na Sang Berkan Hlanatse Catholic Chalai Paul Saint Thomas Branch Ramlun Saint Thomas Church Ramlun Aizol Tangin Catholic Chalai Paul Durklang Branch Atangin Rongbol na zau zok nei tura chatuan pui thiama nem nge ini hi kanlom puin kan chuang tak zet cha I rongbol na lalpan mal som zel chero se Catholic Municipal Equal Not Branch Saint Dominic Xavier Church Atangin Kapu Peter Kapa Tupa Kanurin Pui Fapa Pui Thiama Lan Kaya Wangin Lompuina Til Kan Peve Diocese Catholic Chalai Paul Isol Diocese Satangin Ringpui anu ringpui hi middle school kalain ratua Kousan Catholic anom main kan unau panhine kan pathumin kumni kaning khoma hawa chutia hetiang fa te father ron nei ta lompuinan temte kan hlan vedon Catholic Mizo Kolosi Branch Satangin Catholic Mizo Saint Francis of Assisi Durklang le Saint Francis of Assisi Durklang Ko Khan in Lompuina Kanlane Kolosi Paris Thiang Him Alfonsa Kingdol Branch Satangin Kolosi Hebron Branch Satangin Kolhan Saint Mary's Church Ipte Kanlane Lola Ding Loxila, I have gift. Father is going, the provincial superior is in a hurry to go. So for him and Father Robert, I have taken thousands of pictures. Only for a very, very special occasion, I print out. This time I think probably is the first time I print out. It is no one other than the grandfather of Father
Robert ta hian ama so a oma ma se ta hian kan pek ve du chu in lo mu phasa tan a fia vak lova ai tha jok polom tura kan nga ya hei le pu hulian te father sang ru te hawan thutlar ma se puka pa alang sar bira hei lom ta kin ama hriat reng nan Father Robert atupa hena hian ka pe duwa in kut ben lai khan vai ni hian kan phe chiang hle a pathian le ko ranta na meri nom apu chan chin ne ka sai miril ru nget mi taima miril ru tha mi thil phal ui reng nei lo mi in ru kan ru poinan ma moni chu ti thei chi mi in ngai thlom mi hlim thei eng kimalung oi thiam chu father hianin apu quality de anu le pa pi le pu de quality de po kha at som tam hle mai chu wan kan lom pui tak mewa hey father ke lom pui nam ipu le ipi le inu le pa mi dang zong zong rian reng nan hei kan hla na che before he goes I'd like to request Father Arul to say manikam for gifting us with the most precious gift for our diocese, the Darjeeling community. Where is Father Daniel? No more. He's gone. Okay. Because of his initiative and personal interest and commitment, which he promised, as he said now, we are able to have the Jesuit community to stay for good. We are really happy for this gift of the community and also the first ever Mizo Jesuit. He'll be the first, and afterwards, many more we hope will come. So I'd like to honor Father. He has given us, all of us, gifts. This is in exchange of the Naga shawl with Mizo shawl. Okay. Then, hey, Mizo shawl and yet tolo. Well, me who sent it to in a toldonlo. Tu ma thi thelo ma saderani na father dang te ka pe gom ka thelwa ma simen lo the thiam hom sela father hi lo kal sela mi hoi sen atol ngai don lo malam pan zel turin lam puini this tollo pon we call it, it's a cloth of no retreat. It's given to warriors. If this cloth is given to warriors, they are not supposed to retreat. They have to fight and die when they fight the enemies. That's the history of this cloth, particular cloth. It's a cloth of no retreat. So he will die for Christ. Yeah. Oh, so, hey sister, hen til pek lok du ane ya. Lok Sister Mary, hey batte te, Father Gabriel te, Father Robert and his classmate vekan niya. Pu buang nga fanu hani vetlet me. Hei thil pek chatuan pui thiam rin om inizel theinan tia lompuina an pek hemi hi Catholic Meiche Paul St Lawrence Parish atangin kan hlane Father Alban elo khengle to Father Alban please batte khalo chole lok mai Father Navin le Father Alban kha ron pele lok te mayana in of Lawmna till Trader de one Lawsema. At Havak Law de Win Santani. Alien Law Teto in Santo. Father Alien to Father Daniel and Ladai. At Teha Tanturat at Santura Antikania. Nitina Kalakan in Pek like Hat Puhulian, Hela Hen Hayat Alo. Aril ru khoi khop in ka sia khongai pu huliana hen ding lok te se thun huna khan mi pu hian musim sim te ang pu huliana he pu Peter ka pate ne na kan katekis masa thalak po kha bishop in ka pe ve anga ti a kan katekis masa te jinga mi an nia kolasi b ka phei chuan kan pioneer tak tak khan nia anin hei pu ka pate amlo nuwa po min la dam pui renga ko santan po lu kan ti em ani special item nei turin Father Robata chungte chungte Halloween elo ronin rem hal mai ta ula tha ome ichon Father Robata chungte special item nei turin kan so manga hemizo hian program chu kan ti top
lom thu soin amal som na in kan in tri na nga program chu kan ti top mai don nia tu ti dan takamo kan thiam wang po ni lovin e kan naw bat te hi pathian min suai na hi ro pui kan tia pathian choi moi nan le midang pui thiam zong zong te kan present na ni bokin hla pakhat ron nei ve kan du a chatuan fom kim na mun thlen hunin o varo pui don em ti lalpai rong bola min ko hi ti hla kha kan save don ni pathian ro pui nan giải thiểm mô lòng ông lẽ mày hun chép tất cả là hun sang mi tiếng han giải pol in pot khom thấy aro bụi khop mày thì khan kan program khan na hun chukan mang chầu don chu ni to mày rồi cho lui hi bot sai ania
counter sang siam ani chu kan thalai ten lo ko mu zel mai chawng tu ma kha choi lewin holo ramila kan dua kan siam ang te tui mo tui lo mo min ei sak theu turin kadin ngen tak meu ani ti chon mal som na in kan bisopin min tri nanga e choi don tong trai na soirol ta ila chon thala du kan ampon ta hin rem chang bera e banara hian mo ani lo pon eเอาตาเห็นทำไมยังตาเห็นฉลากปุยดุแต่กันอมโปเห็นกันอมปนให้ตากันตีไม่ยังดูอันละตามังอิสระนี่ค่ะอันออเดนเวเจ้าเจ้ากันหันจีนเจ้าบางฉลากปุยดุเจ้าอันเราอินคาร์ตุบโดนจูไว้ให้ตาเราอมตบข้างไงจูฟังอินฉลากปุยดุเลยอีกันอมปนให้ตาเห็นกันตีไม่โดนเนี่ยมีดังมินไม่เวงจุงเดวินอ้อแล้วลักปุยดุกันอมนวลไม่เทียมีดังมินไม่เวงจุงเดวเล็กขันตีกันตุ้มโดนเนี่ยที่ชวนกันดิ้งงากันบิชอปของไอ้เราโชว์เสละจอยโดนตรงใจนะกันสวยรัวละงาจนมาสอมนั่นกันบิชอปเป็นมินจินดอนเนี่ยกันทินลุงเตลอมนะคตินลวงเหลี่ยมะคำเราตะกินเหหุ่นเตกันมังข้าหูตูเตตั้มตักกงอันกัลนาเตลวงตะกะประเทศนินเรากัลซงเตอันนมน้ำหุ่นเข่งอาเวนเซละเกนี่เฮลายอมเตลอมฟอลตูเตโปมินอมปุยลอมทูจุงเจริญเพราะสินเชื่อเสียมินจะมัลสอมตรงใจเราใส่อย่างนู้ป้าเล่ฟ้าป้าเล่ถ้าเราเที่ยงเป็นมิงินอาเมนโอลลป้าอีเฮาสักนาตาแห่งทิลเปกันนนตูเตเนนฮิยันมัลมินสอมเจคริสตากันลลป้าซาร์อาเมนลลป้าสินเนนอมโรเซปะเทียนที่แหล่งกิมดิเทปาเลฟาปาเลถ้าเราเที่ยวริมส่วนมันโซมินอมปุยเจลจูโรเซรูปุยนจูปาเลฟาปาเลถ้าเราเที่ยวริมเนนอมโรเซอาทิเรามังอินตูนาเลจตัวนินอาเมนปาเลฟาปาเลถ้าเราเที่ยวริมมิงินอาเมนสวยตุยเลalmost Reverend Stephen Almun Mingin so tui ule kana tiani